大家练足球了，你听到没有？我现在灵魂世纪中秋人，是吧？我样搞不样好目标，唉，世纪中秋。没有，谁中秋谁中秋，哦，中秋啊！马上得用我放一个，真的。哎呀，有啊娘啊！我害怕可以啊娘，知道的。打开水木上啊！我头上人生呢就前头啊，唔加加地咯，还不有有贵呢，好美。人生真的，没落钱多没有，落钱多，有呀，我会多的。咱就叫没有，咱就用的加猪脚肉，搞没有？啊，巴上的用鸡腩桂，必须我也一点那个你哦，你讲那个韭菜的炒，特别係幾多嘅硬，幾多嘅片，幾多咪硬嘢咯，你。人当的食物嘅那种前面，就我们时间比较好，你讲没有？随便你，先把咱们慢慢去谈，把咱们飞机慢慢有本事，你付到1点时间就准就用的啊，这种係唔是非常做咯，
特別有用就是個小面啊，一點時間得落幾種樣，把當不幾日下陣就不條款變啦，啊最末揾12點，啊揾10點咯，11點，揾11點嘛，因為我為啥唔係把當不幾人11點咯，樣條。你11點嘛，我就不丟人了。我也把他們研究，你加上給你輔導，其實行係冇硬的嘛，係咪？用日乜嘢落2日啦，拉唔少，你話那邊這樣嘅，先少啲啊，他們嘅幫一命都有價錢，他們一命都有價，係嘛？按外湯圓對啦，對啊，按外湯圓咯。怕因為我嘢，呢個原因係咪事咗？擺喺床，應該床上。我招到係，係嘛？咁多樣咯，講話用做完會嘅射床一批一年真係用呢啲再做，就會一批咧射床即係用一批咧有意思，因為以為你一鋪咧用咩一鋪入啊用啲都用，你找到咗。邊條暗惡嘅咯？聽到嘛？你咧，你時將個惡嘢咯，因為反正你呢度有冇入啊？乜嘢冇入啲啊？呢時候啊，我樣樣有都冇拉過啊！啊，睇佢清靜啊，清靜啊！Cái này có ký đi. Cái con chân trồi có ký rồi hả? Hả? Rồi cái con chân trồi có ký hả?
口味应该用，应该用啊。你还没？你有用啊？你说你用的它？啊？冰nhiều chút. Nhiều chứ? Anh cũng có, mới dùng thật đó. Mua lia mà, cho tôi mua lia mà. Nhà xịa, nhà mấy chuyện chắc là tên cái nhau này. Anh em mới mua ly đâu nhà mẹ. Dùng dầu dùng trên, dùng dầu nhiều sữa dùng. Dùng cái pin nhiều ngày quay một tân nhiều như gặp hồn ấy. Dạ. Nhập ôi hồn như vậy. Cái mày có em phải dùng em xin mẹ đâu biết không? Nhà mấy đằng nào theo cái dùng cụ này đi. Chúng tôi xin cái nặng đó đâu. Thì đó. Đằng nào theo cái luôn dùng cụ này đi. Xóa cái phía trước đó là có những chỗ theo lục đó điều nhà mẹ thế phải theo lục luân phụ hay lý con luân phụ hay là mới xéo đi à còn dây vay à cái dây không chỉ là chủ yếu cái gì đó như lý con lý thôi anh căn muốn là gì vẫn chủ yếu phải theo lục rồi phải chọn ngay cứ ngả bằng dòng truy cho theo lục ấy nhà mẹ gì à cái được không nhiều gì nhà mẹ nhiều nhà mẹ là phải đó nhưng mà có chẳng nào theo các này phù hợp để gì thì cho nhau thấy con đồng chí kiếm theo gì còn gì vậy với nhiều gì nhà mẹ có duyên mau kiểu như chú kiểu kim chừng như này vậy đó như chỉ gặp nghe nhiều gì nha mẹ chính trị đâu được phá cây cột lót thì cũng bị xỉu gì mấy không bao anh thầy trái rồi để trong mày lấy trong quỷ lấy đó lấy biến thầy tao biết thầy trong họ chết rồi à đó hiểu mày bắn anh chị, nó phát hiện rồi nhé.
công nhân các bệnh viện xử lý nè khỏe之前係爆電，你話你要邊個邊要買重嘅燉嘢呢？叫燉嘢，買熟緊啦，買熟緊啦，而家咪特別重嘢啦。乜啲嘢，以前冇先會等嘅頭喎，等嘅唔知會又或者泡沫喺度，咁唔知泡沫定係做唔知泡沫呢？咁唔知殺雞，殺雞嘅，跑了一年了老白刀，有些年没跑了一年了，不敢哭一年了。酒，你快包了一年了，没人包，你會挑咩？你等佢生藥。第一啲嘅點講會偏少，新強面嘅世界啊，係咪？新強面做我哋覺得啊，要叫啊，係咁佢所以要叫嘢咯，喺度。有時間咩事情幹？拜條嘢咩？要做一要呢咧一腳幫落去啦，條事嘢咩？我行落去拜嘅咩？自拜嘅落去，我行落日下高日下慳啊條嘢咩？咁啊我條邊樣日下樣攞房中用，條事嘢咩？個人做嘢你條嘢咩？條你條出嚟嘅，唔係嘢咩事咗就攞個條。有不同嘅人這樣的，他會什麼？他會什麼呀？你ada lembek nggak? Ada lembek nggak? Apa minggunya nasi kenapa agak lembek? Pagi habis bangun tidur. Ở đây phòng tiệm bày phục. Cái này chỉ về phần điểm chú nhiều sự phun chú nhiều đồ cổ giả rất thì cái tháng này như nó thì ăn chỉ bùi như
就多身體用可以買工廠嘅料，可以提前出工廠。Rồi bro. Ya. Ya, phải练好些的嘛。phải练好些，看。啊，看这了，这，练好些啦，哈，冷啊。yang fresh你腳剝開啦，條嘢咩模樣咁靚啊！本年要呢位係貼一隻銀冇啦係條，呢個啦。嗰個地方咧要入豬腳啊！始終嗰個地方要入豬腳啊！會少啲啊！有咩人用係喺做歐仔幫人堆腳，就亂嘅咧啊！喺度面銀行啊，個豬腳啊！嗰個地方應該喺度少咧堆腳嘅。而家有時本嘅節目堆腳咧，即係翻堆嘅。Enak, ngambil ini nggak jujur. Ya, sangat bujung gitu kan Megisi ya tuh. Itu juga mana? Kalau di bawah itu juga ini di bawah. Itu yang angin. Ya, kalau bujung gitu kan Megisi ya juga mana? Panjang juga. Ya. Nghĩa là nhân thằng họ nghĩa của địa phương như dập chú kèo đó cái bù chúng gì đó là cái gì à chú kèo đó ở bậc cái cái gì chi à nghe miền chân sâu gì luôn à cái gì chi à đi đông quỳ giá kia một phần gì mấy à hàng lớn này nè có lẽ họ làm cái à có lẽ họ làm cái à này你睇下講佢做嘅，你行類似嚟你可能計下邊一個冇容易揭啦。你下追講嘅，你嗰啲嘢係即係我。Konsonya ini mana orang kaya? Konsonya itu nggak pernah orang kaya. Ya, ini gimana? Kalau nyinui konsonya itu bukan orang kaya, ya, sok kaya. Orang kaya, ya, gini sip ya timing 10 besar lah, jadi tidak termasuk itu ya tidak termasuk dari dia kayak suatu berita media itu bukan termasuk kaya ya baru mau kaya tapi ya baru sok kaya ya dan mulai kaya betul gimana gimana ya Quảng Châu大煙叫我落到鋪。你話知法來真莫講生意啊，其實客家人莫講生意。Kalau客家人講生意嚟㗎，itu bukan bagian dari客家人。tempat ruangan foto-foto gitu, jadi di situ nanti itu ada patung buat mereka foto. Gitu. Kalau dia做面會啊，看所以呢度應該係做緊嘅。
嗰度地方有日租橋啊，入邊啲古典店咯，噴水面嚟嘅，咪少呢樣嘅地方嚟嘅，堆堆酒咁樣。白宮嗰邊立檔啊，ya iyalah bang, kita sesama manusia. Orang miskin kaya juga kita nggak boleh banyak ngomong, karena bukan dari kau wewenang gitu kan. Ingin kaya itu ada rezeki dia, kita miskin ada penderitaan orang, yang kau mau, ya kan? Bảo hạ cá nhân này, hạ cá nhân nghiệp vụ phần chú kèo, hạ cá nhân nghiệp vụ phần chú kèo cho nó變cho thầy chú kèo à. Nhưng mà dia kong digibaykan juga tahun besok. Jangan pinjam dari juga, bagian dari juga. Ya iyalah. Ya, kami kong digibaykan masalah. Ingin kaya itu bukan bagian dari hidup kita. Ya orang kaya hak dia. Ya, tapi orang miskin ada lagi minta penderitaan. Jangan mengganggu gugat minta penderitaan, ya mau. Đi bị giặc đấy, bị giặc là tiểu cái mấy cái địa phương xử lý nhìn. À,不永远不能写的，tiểu cái mấy, nó sao làm được? Đúng không? Sebenarnya lagi ini lah. Nggak layak anyong kibunin lah. Begitu juga kaum wanita, karena saya seorang menuju itu. Sekarang perbedaan Yuli ya Mului ya. Kaya juga Yuli sifat, Mului juga harus sifat, betul? Jadi apa yang menjadi tentang kaya? Nah, itulah makanya, karena itu dari sifatnya, ya dipakut dengan penderitaan ada, ya sangat menginginkan suatu kebahagiaan, memaksakan dengan suatu kehendaknya baru menjadi kaya, bang, ya baru mengalami kaya, ya bukan kaya benar-benaran dan mengaku dia orang kaya dan sok kaya. Karena disakit posisinya dia baru dia miskin. Ya dia pernah terhina, terluka karena ya pernah jadi orang miskinnya, tapi tidak menyadari dari kemiskinan dia belajar mencari dia perjalanan, dia visi misi kehidupan baru memiliki sedikit uang yang, nah, tapi dia semuanya juga dari kecil penjului kan betul, dia penjului dia bisa menghargai orang miskin karena dia posisinya begini, tapi dia ini benar-benar kucing kurap, dipaksakan untuk kaya berarti dia tidak benar jalan simpang punya. Sama saya penjelasan begitu ya, kejelasan karena konggi kan berkomentar mana ada di suatu tentang vihara tempat ibadah itu dibangunkan tempat usaha, nggak ada kan, betul nggak? Mana mau tempat usaha ya itu adalah tempat pondok itu untuk nyantai ya. Nah, disediakan apa adanya, ini makanan buat ngemil-ngemilan, tapi bukan termasuk tempat usaha. Còn du lịch còn nhân dân bề phù itu danau restoran dan itu lah. Nah, kalau yang jatuh cuma yang di sini dulu, yang di dulu, terus danau itu kan tuan puai lah, kan? Jangan lah, nyanyikan aja yang kita ni kong jadi kita tentang warna kulit. Pasti juga ada, jika ingin soalnya jika naik Thai Siung City, nah Thai kan dari jika suku, pasti kemudian konsepnya. Bukan hanya Nitan satu kalau mengalami jalan tunggu itu kita sendiri, semuanya juga banyak kan. Sanjung juga lihat tahu hingga tunggu. Nah, tunggu tu, kalau orang udah tunggu mulu ya, nhâm gì bị chủ, nhâm gì bị cụ là những tung cụ mỗi nhâm gì bị cụ hay cái bột cụ không còn đang đi muốn bồi cái lũ xí mày cụ gắn hay là cũng này cụ gắn nhà một cái bao thật rồi lũ xí mày cụ gắn làm mà nhà nhìn tung cụ dù lý là dịch vậy làm mà nhà hại được rồi đó. Dengan nhìn cái buka cụ itu adalah hak hidup manusia.
berharap you can go to, you can go to. Nếu做成人咩就冇卡苦，有。Tapi mau做成人pasti buka ku, kan? Jadi petangku itu karena divisi mengalihkan ke penderitaan, sambil berusaha mencari. Kalau cinta, pasti akan buka. Ini waktu di John koi me, kalau kau ingin kan terima ni做公園baru bisa有咗，因為คน條家人工作咗。因為以前門社就200斤崩啊，嗰度揾人招橋。kalau you本身那種資料做對，betul lah. Kami konnya konco.最嬲應該konsen ini pak, mau begini. 他做什麼事情大家都會認，做什麼事情大家都dia pasti akan keungan. Ini percaya nggak? Orang yang做什麼事itu sebenarnya itu keungan. Donaturnya nggak tahu apa-apa. Kenapa begitu? Karena做什麼事情dia akan menjalankan memberikan bantuan terhadap keungan dan tetap akan melihat dan mendekati orang Yulinin. Betul? Nah. Tadi mengenal Yulinin lagi pasti tanggal Yulinin kok. Agar supaya dia bisa ikut membantu di saat Yulinin kan memerlukan suatu bantuan. Ya, dari bantuan tersebut dia akan menunjukkan memberikan ya hanekon. Tolong. Sebenarnya kalau masalah survei itu bukan TTP-nya. Dari ini kan berita. Ya, dari misalnya begini. Kalau contohnya ngai misalnya, ngai kan angku, ngai masih hậu sang, mấy ngai mau chơi theo lũ nhân quay xin, bỏ đi rồi, mau phán thân là, nên chân sama sekali mau uang, jangan kan yung di cimai, jauh itu hal kiunto. Kita bercoba, hanya juga dalam kiunto, karena mấy con mau Hàm Dũng Công Viên quy nhiên Mã Nam. Kita coba kêu bantuan sosial. Karena nggak pernah alamin. Bantuan sosial ya lo ya tak ada mungkin. Gojek, nggak ya kau. Ini tu. Nggak jinjin angku. Ini betapa kita menjadi tunggu. Wah. 我願用辛苦喎，我希望呢都係運動做事有錢多嘅項目，佢人沙，因為到緊某啲嘢冇得，講緊咪佢應該正常會裝到，剛好你一次嚟用一年群tapi tidak semuanya akan terima kamu, dia akan survei kan, survei sih sebelum dia survei dia pasti tak ingat hewan, nah di saat dia lagi jika kalau jika sih pun hewan sang. Karena nggak pernah digituin bang, tuh orang pengen kuku sih, kan katanya. Ya cinta kasih juga kan, cinta kasih biasan juga konsen ini, nah makanya cintanya miji baik. Yang nian hậu sang này, ya, yếu xíu yếu kiểu, nó biểu示nhà mấy ya san cinta kasih, nó biểu示nhà mấy gitu. Iya, kan kalau cinta kasih, nhà miji baik yang pernah hadir ya. Itulah contohnya bang, saya ngomong baik. Jadi dulu Nian Hậu Sang nih, untuk mencari job, dia nggak tahu, dia hanya menuntut Nian Hậu Sang juga. Begini, baikin lagi, jika dia malah tahu jika yang mana, dia sudah mati kau udah angku dong, ya. Apakah dengan cara begitu dia mereka cosan sini benar? Gitu. Cho những nhiều to lỏng cái điều gì cái mấy món, con nào làm mấy giờ sao cho cả xí điều gì nhà mấy gitu, cho nhà mấy chi ya gitu terus sebenarnya dia nggak layak begitu, dia jual sini, tapi juga seperti biasa, mereka mau itu fair, dengan dia mengatakan suatu penderitaan apakah, jadi dia ucapan dia membohongi. Apakah dia menangani kondisi mau nak kêu
Ini tahu nggak betapa beratnya janin tungku? Namanya nilai mental kan tidak semuanya sama, betul. Memang dia nggak kuat. Ini ya kan tadi itu namanya. Apakah boleh begitu? Memang tidak boleh lah. Ya kan, memberikan janin namanya cinta kasih melalui saksi, mungkin nggak boleh begitu. Ya, ini mới còn kêu gì đâu, cái cách này em kêu nya Singapura. Namanya butuh bantuan, bikinnya Singapura. Ini ulur lah sedikit apa adanya. Namanya memberikan tanpa menuntut nikah hak dari permohonan suatu permintaan bantuan. Sama. Dan kita lagi biji menjadi kekhawatiran apa? Cái piano ini dùng như vậy tao không biết đâu cái lưỡi mà như cái vitamin men bộ đó. Betul nggak kalau gitu? Nah, chúng ta bắt nhìn cho sản sinh những chú kèo thì mọi nhà. Đó. Cái còn như tao mà cái cánh khỏi lên cầm. Cái bây giờ ai có cô. Cái cánh khỏi lên cầm như thọ. Tiếng ấy tiền mà ơi mồ to ơi mồ tuyết ơi bu lơ cái cánh ngát vậy. Ngát đó. Đúng là bao nhiêu bao nhiêu cô. Đó, nhiều vấn công cụ ở trong này là cái anh cụ mua lui như dùng tao lui mày lui đánh chết mùnกัน. Một cái đó chứ cái gì còn cái con nhân nó nhỏ những nhân liệu ngay bề to không như là ngay bề bốn sang thì những số quý là những gì mà sen khuôn người sen nó sắm đến như chỉ cái bà tu làm chặt tan dia mau thành đồng kan begitu. Kan selesai bang. Kan beloknya kayak badi jaya sen orang tu lupa kan, betul? Ya tapi jangan satu syarat. Sambil ngaten chịu như chiếm đủ tiền vốn nhỉ, nhà như cái đó mà cho xe mà cái ngay bây giờ chiếm vốn nhỉ, cái này như sen tuần lại rồi, yang bani han yêu xe ta yêu dùng sang tiền là yêu强嘛, thì yêu xe cái như trâu vậy giờ, betul, enak nggak, selesai nggak, kontan nggak, nhà mình chia kita cho sang itu baru cho sang menyambungkan ke kehidupan dari kelemahan suatu penderitaan. Baru yang hukum itu sanksi ya. Orang yang用啦，呢用苦，好啊。因為藝生咪上啲要飲完佢本身薄起身啊，有啲上啲熟背女啊，唔會攞下，ini mehinnya kehidupan sambil nyicim dulu ya, ya kan. Terus càng ngày càng theo tham siang rồi, thành nhiều các con yêu mày công作cũng như cho mà, bukan kayak itu lebih bagus. Ini aku yang mana? Ya, 경기도咩啊？你경기도冇做神事喎。呢部經點撳嘅？叫人做傻事啊？唔撳啦。Yang itu bajingan. Coba kan做神事ini tuh mau viralkan orang. Harus muncul semua itu nggak tahu. Dari pihak juga boleh dibantu. Punya aja punya nggak kambil, nggak boleh. Itu sebenarnya kompun nih, sih darinya video jangan diposting. Nggak boleh. Orang seluruh ingin nggak boleh bayar. Yang pentingnya chính cái cho sản sinh ingin hanya mengetahui nhấp yang mau kenal kan. Ya, itu bukan dari Taichung, dari donatur. Dari donatur ya itu kembali ke donatur. Kalau dari Taichung aja kembali ke Taichung. Itu baru benar. Kalau viral kan. Kalau viral ini Fatmi. Sebenarnya paling cantiknya sebagai yang Taichung ini. Dikumpulin ke mie, ke yuyam mie yang ini berikan, ini kan ini mau hifatnya buah, ini fatan pun juga. Nah ini kumpulin satu, ya kan? Akan tidak ada menjadi kuntutan dan bocor ya. Tapi sekian yang hebat. Di situ terkumpul dari satu, ikan bufat itu penyap yang bufat itu nyap gila kan. Ini mana bisa terima bos. Jadi kan semuanya tuh digituin, bunyikan yang ya, bunyikan yang mungkin. Yang jadi paumi aja dong ini sana pengen lihat hai di Cina. Gimana mau? Betul nggak? Bukan soal gengsi nggak gengsinya, ya. Karena jadi paumi sih doa dah. Meskipun sehat nggak sehat tuh menjadi mereka tuh posisinya takut di sini pun ke Taichung ini di kantor. 雖然佢哋雖然係幾少嘅，kasihan mereka ini siang ini bawa.
Yang kon suy dia ini yang berang ang kêu ini jangan kami aku kêu kan manusia kan ini orang suka pergi betul. Kalau misalnya ini Pak mie, ini kumpulin kan mie jumbo, jadinya semua jadi satu. Dia kan dia masuk dia, kita在讲acara hiburan,同埋啲發廊嘅咩夾，apa cái發廊點啊？但係冇有講。Ya, dia fatan pun dia pun may kiam, tu main akan kan may ito. Dia pun lo, gitu kan. Nah, kalau ini fat punya kan beda. Kita mesti mau tahu caranya. Karena juga biasanya tu malah tahu apa-apa kong saya bayar ini bang tulisan sini lah. Nah juga jauh kan lah, betul. Saya kau boleh tahu apa? Punya kan muka. Boh, mus boh. Iya. Mau tolong lo ya ni. Yang itu ngambilnya promosi dia lah sini mah kita paham. Ha. Bungkus apa? Tolongnya. Itu ambil tolong. Hana kêu nhìn tolong ah, kêu nhà mình lo vậy. Bahasa tolong itu nggak boleh sembarang diucapkan. Kan? Dulu nhìn đó là kêu nhìn tolong ah. Gimana tolong nhìn mau kêu xin tolong? Tolong nhìn dulu ya tolong nhìn aja kêu nhìn tolong ni percaya nggak? Butuh karyawan. Nah, ini tolong nggak saya aja, tengah saya aja, kan kita tolong dia. Jadi sebab kita tolong orang itu namanya tolong. Kita nggak aja ini tolong, kan sebenarnya kan tolong dia mau gaji. Kita nggak aja supaya dia sang yang hiểu itu tolong loh, tolong tengah aja. Ya càng ngày cho ya càng ngày đi balikan bahasa càng ngày cho ya càng ngày cho itu sudah tolong lo ini juga banyak orang insau ini tolong nggak tolong bungkusnya tolong bungkus kan nah iya bener nggak kalau kamu saya nggak suruh kamu tolong bungkus kan nggak bisa tolong kan ya bungkus sendiri aja kan ya yaudah uangnya Sakai ya. Oh, tadi ini ya? Ya. Launya apa tadi ya? Itu aja. Yang di situ belum dimakan. Telur ada di situ? Enggak, oh telur ada tuh di situ kan? Ada tuh? Ada. Ya. Pakailah ini. Yang pakainya sok kayak kamu. Ya. Mungkin ngay lagi mau ya weh. Ngay mo, bật con kasih rambut. Hah? Mau. B-nya 2 ya? Iya. Yang 2. Bawahnya berapa loh? Bawah 2. Sama TS 1. Pemainnya. Jadi 28. Nah, kenyisi lah. Kenyisi lah bang. Kenyisi kan? Sama isinya samban untuk naik bang, cuma bang selesai. Nah, bapak di bawah. Hah? Kau mau kasih merah, main lagi ni main. Dari tiga Kalimantan Barat, dari segala pelosok, penderitaan ini kan tunggu ah, saya bukan tuh kudo ah, mau disurvei bawa bungu pukasi pusingnya, kudo nggak cutmuna. 有時有咩落喺度，係噏有份咁，有雜份，出腳嘅，就把人冧躺呢講呢啲嘢，有呢個位啱極你咪出腳，有時有咩，你下邊一樣咯。係嘛？Janganlah mentang-mentang như sang tiếp đi dùng phân bổ chỉ ngày cái chặt chẽ lên như tôi sống gitu ya. Ini san 경민의 세계야, 경인 세계야, 여기야 hati-hati kau. Ya, ini jangan banyak mengatur, ingkar kehidupannya menjadinya viral juga, bajingannya, kencil di binatangnya. Ya, nhìn du lịch cho theo lối đoạn này想清楚了呀，你把它摸了以后呢，很痛苦，ya,你ingat itu, nhìn du lịch想就theo lối đoạn này想清楚了呀。Gimana ini mau lu痛苦gimana? Cukeu yang
Dan namanya mi cipai yang dia ini yang mereka ingat itu ini. Mereka geram banget sebenarnya. Ya, ini lucu kayaknya. Nah, đi cầm tay ngay vào cái đó ngay lý phần tiệm điện phải tiếng xin nhiều như siêu nhầm nhầm được nhà mình chỉ phải có lúc thì bóng chỉ xoay được nhà mình có lúc thì bóng xoay như là điều nhà mình chỉ phải ngay cầm sách của tôi như thế cả đúng không kadang saya kok punya siswa bajingannya nãy bên nó của luật nhân tụi nó hát mà tao vì tự nhiên thầy cái tôi trùng nhìn của luật nhân ví dụ như thầy như lòn nữa nhỏ marah gilitan ini diam-diam nggak nyijo sama cuma orang yang membuatnya menderita tetap sikat juga apalagi ini juga termasuk di saya anggota jangan coba-coba nyibang kongkonya imlek jipai ya nggak ada artinya tentang soal imlek punya yang penting ngeliatin apa masalah hari raya mau Natal ke mau Idul Fitri ke mau Imlek ke semua hari raya manusia berhak tentang prinsip hidup karena kita dilecehkan dengan suatu penjolimi, memfitnah, ya sepanjang tahun tetap balikin dengan ya mereka yang mereka mau sikat juga. Saya tidak butuh perlu menjadikan alasan Imlek itu tidak boleh marah orang. Siapa yang ajarkan? Mau ingin ajarkan cara kata yang bodoh sekali. Ya setiap hari raya Nyingga punya hak. Ya jangan kita tuh mau isi kincunya kayak hari raya ini seenak-enaknya. Menilai tunggu nilai pun bikin mak kamu kalau begitu. Kalau kita tidak peduli dia siapa maupun teman atau enggak. Jangan coba-coba Imlek ini jadikan alasan tuh supaya ngai mau main. Tetap ngai tiap keme kali banyak ngai mobil ini. Tidak ada maupun sekarang namanya ketuanya Imlek siapa? Nah, ketuanya Imleknya siapa? Enggak ada ketua Imlek. Karena dia suatu perkumpulan. Ya, hanya untuk kalangan orang Tionghoa, sebagian orang Tionghoa, orang Cina, ya, yang merayakan tentang dia kayak tradisi. Tidak ada pantang-pantangan. Ya, banyak pantang Pukima juga. Ya, pantang lapar ya. Ya, oke. Điều gì nhé mấy lỗi nhé mấy chỗ phổ thông à nhé bắt chú kẹo à với ngắm cái chúng tôi nhìn nó xăm nhiệt cầu nhìn nó đang xăm nhiệt rồi với ini lihat dulu abangnya kincat abangnya kincat nhưng cảm thấy cho chất này Ông ấy còn nghề quay đã chút còn nghề quay nhưng mình ngày đâu sao mình ngam mà mình ngày đâu thằng yang siêu đi ngày đâu như này sepanjang tahun nyen còn nyen đâu à bisa kah aku boleh pasang itu ya bisa lah ya nah kini kayak kong Ivo juga lebih jelas maklumin lu yang kurang ajar bukan saya yang kurang ajar ya kamu yang kurang ajar ya mesti kau hajar lu hajar bahasa gue balikin bahasa gimana juga no nah ini mengira ini suatu perkumpulan tuh ingin menaklukkan Nyingka kehidupan apa nah ini bikin perkumpulan apa kayak begitu mau semaunya kamu dengan hak bebas itu nah memungkam Nyingka kehidupan begini buat apa loh ini tuh bajingan ini tuh komunis namanya juga yang ini menjadikan suatu perkumpulan itu pemecah belah ya menebar kebencian menebar gosip ya menebar fitnah ya dengannya kebahagiaan kalian tidak layak menjadi etnis Tionghoa ya ini adalah komunisnya Tionghoa paham loh pemecah belah itu namanya ya komunisnya Tionghoa hanya komunisnya orang kalau sudah memecah belah adalah komunisnya Tionghoa mau jadi prosedur hukum memang manusia kamu memecah belah atas nama tentang etnis menebar kebencian adalah komunisnya Tionghoa
Ya, ya toh. Ini komunisnya Tionghoa kau. Ya. Karena komunis itu begitu pakai banyak kalangan. Menyatukan bukan komunis, memecah adalah komunis. Yang PKI yang ini ya. Ya, ini hadapin salah orang. Ini mau cari咩jadi tinggal kayak riwayat lah. Tahu kau? Ini mau cari咩jadi tinggal riwayat lah. Ya, bisa muncul suatu politik tinggal saja. Ini kita tahu kan? Kita ini spot. Nah, politik ingin semuanya kenal saya. Nah, apakah politik ingin shit ini? Nah, ini politik suci itu dan shit ya. Paham kau? Iyalah. Ini paham nggak? Politiknya semuanya shit ya. Paham? Kalau itu kan